Living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela ohlelweni siyanqoba Bitit. Lolu hlelo elwabo bonke abahlanganayo babhekana nezinselelo zokunqoba isandulela ngculazi nengculazi. Namhlanje sizoxoxa ngesifo sofuba nazo zonke izinhlobo zaso. Ngiyalamukela ithimba elikhuthazayo. Shalom. Esikhathini esifushane esedlule lapha eningizimu Afrika sisanda kubona ukwenyuka kwezinga lokungasebenzi kwamakhambi okwelapha isifo sofuba. Lokhu kwenza kube nzima ukwelapha lesi sifo sofuba. Akulula ukulapha ngalolu hlobo, ingakho kunempikiswano yokuthi abantu abaye na esibhedlela noma balashelwe ekhaya. Udaba lwethu lokuqala luvela eMpumalanga Koloni. Ake silubuke. Namhlanje sikusibhedlele iJoseph Pearson eBhayi. Siza kudibana noDr Bongani Lujabe oza kusicacisela banzi ngale TB ibambelelayo iXDR. Ngubongani mina kaLujabe. Ndi Chief Medical Officer yalapha eJoseph Pearson TB Hospital. Ingxaki iqala nge-TB, normal TB, xa sithe sangayityi kakuhle treatment. Okanye kwenzeke into yoba i-treatment umuntu ayaphule noba kungoluphi uhlobo. Umzekelo, kukhona abantu abaqalisa i-treatment bathi sebephakathi mhlambi bekumele uba bayitye i-treatment ye-TB for inyanga ezintandathu. Asuke umuntu athi esawuphela inyanga ezintathu azibone ungathi ubhetele, abone ngathi nokhohlela kwehlile, azive ngathi weight yenyuka, alibale into yokuba akakagqibi treatment. Isiphumo ke ngoku ibe kuba uthi xa ekhe waphinda wagula lo muntu, kuthi xa kuphinda kusetyenziswa le treatment ebekade isebenzisa kuqala, kufikwe ingasasebenzi, it's no longer useful, it no longer works, he has become resistant to that treatment. Ekuthiwa yi-rifampicin ne-INH zezona zi-cheap ngokwe-price, but zezona zikhawulezisayo i-TB ukuyohlula ziyoyise. Ngoku zisawuthi ziqale zoyiswe zona, singena engxakini yoba ke kuthiwe ke ngoku une-multi-drug resistant TB, le nto sithi yi-MDR TB. Sifikelela ngokwizinga loba kwezi drug, ngakumbi kwi-drugs ezimbini ekuthiwa yi-ofloxacin nekuthiwa yi-amikacin okanye i-kanamycin, yina i-injection ke leyo. Once phezu kwala rifampicin ne-INH kungenelele ezi zimbini, nayo kufunyanisa uba xa seyitshekishwa ngokwaselab kufunyanisa uba ayisasebenzi, azisasebenzi la machiza sothethela ngawo. Ithetha uba ngoku ungena kwela qondo lokuba ngu-XDR ke ngoku. Ufumanisa uba ke ngoku kunzima, it's very difficult into yoba abantu xa sebene-XDR bakhawuleze ukutshintsha izikhohlela zabo ziyeke kwasulela babe non-infectious. It's very difficult because the drugs are much weaker and they are much more expensive and they take much longer. Sithatha ixesha elininzi phambi koba ziyoyisela intsholongwane. Now, any problems that I can point out at the moment in Dogoti, ingxaki is that tests that are done to diagnose MDR and XDR are very slow. If you do a test, it takes up to 2 months before you know if this person has got the germ, it's alive, and whether he or she will respond to a particular drug. But ungakwazi ungena ngokubanzi into yoba because nyani bangabe ukhwabona ngathi symptoms zimkile uvela decide nje into yoba diphilile. I-TB njengoba uthetha nje, i-TB qho iyalapheka, okay?
but njengoba ugqirha sekechazile le MDR noma XDR, okay, inzima ukulapheka, okay, and le MDR ne XDR iphuma ukuthi mangabe une TB esaqalisayo iyalapheka yona kodwa awatyi kakuhle amayeza akho, okay, and then uzawuhamba ke, okay, washiye 2 weeks, 1 month, 3 months washiye mawubuyayo ke, okay, lamayeza akasasebenzi. Iningizimu Afrika inenani eliphezulu emhlabeni wonke jikelele labantu abanesifo sofuba esaziwa ngeXDR. Ngempela kunenkinga ngohlelo lwethu lokwelashwa kwalesifo. Abantu kufanele baqonde indlela yokwelapha isifo sabo sofuba. Njengoba sinendlela efundisa ngokwelapha igciwane lengculazi, ngokufanayo sidinga uhlelo lokufundisa ukwelapha abanesifo sofuba. Uma uyohlola igciwane lesifo sengculazi, cela ukuba bakuhlole nesifo sofuba. Uma uyohlola isifo sofuba, nxusa ukuba uhlolelwe negciwane lesifo sengculazi. Lena indlela enhle yokuzivikela nokuvikela abanye. Size sibonane ngeviki elizayo. Impilo enhle. Bye bye. Bye. Bye.